so yambukeli wona amathize Skeem Saam izinto nje kumele uyilindele kuyoke lenyanga ya March kusoke Skeem Saam. I hope sinibonile kahle nifunde nje kahle kuwo amathize ngizobuya ke nenye video lapho so analyze khona wona amathize asi Skeem Saam sikhulume nje impela ngezinto kumele silindeleke kusoke Skeem Saam. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi impela zisazokhala kusoke Skeem Saam indaba nje izinto Lehasa kusashubile impela kusoke Skeem Saam. Cathi ungakhohlwa imbukeli ukuthi ulike kuzibe updated phama ngipha amanye ama video yazi mina ngihlezi ngikhona ngu-update ngama drama khona la eSouth Africa. Ngithi nje danke ngiyabonga.